Lim lendang lut kiba kentiap seng na rikasi jaintia kibarung badia kun election MLA araja arpulai na ka parti NPP lain no tang ikong amparin lengdo MLA ka East Shillong ka balayo sendanru ka syuki minister po ka sorkar MDA2 ka bape yakitnat health and family welfare, law information and public relation, agriculture and farmer welfare kadba kiwaipat kilaya lim lendang lut baro kumban syuyapan kan mau ba Jason S. Maulong u MLA barim ka umsning konstituensi ubala job na ka parti People Democratic Front PDF Henry ulalay ban penyeso ano ilade bat ka parti NPP bat ya kunru na ka parti na umsning konstituensi Henry syam lapoy siya kathong uba hamlet doling u MLA barim ka milim konstituensi na ka parti PDF ulalay ban penyeso ano bat ka parti NPP bat ya kunru na ka parti na po ka milim konstituensi Henry syam lapoy siya kathong naga parti Kongres Pat kidon laingut kibalik penyeso syaka parti NPP ikong amparin lingdo na East Shillong Mohendro Rapsang na West Shillong Kimfa Marbanyang na Ramrai Jerngam kini arngut kirang ba kim syam lapoi syaka thong laino ikong amparin lingdo ibala job biang bat yo bat syuki minister sendon ha ka sorkar MDA2 naga parti NPP nalor kini baro bakhadu pat ide ba samlin malngyang UMLA barem na soyong konstituensi ubala job dan buram hawarjar kharpra na ka parti HS PDP ne ka parti using ulayino ya ka parti bat penyeso ila desya ka parti NPP uneru syam lapoi sya ka thong hande ula sya aram no hau ba sensyar kuparoi lingdo thaba na ka parti UDP barulatam hadu lay hajar tam kivot yau ba samlin malngyang kumta kajing hiar kanega parti kamtam hais khasihil imat kala bandai kajing yo kanega parti yaki kertong ki baphet seng ha ka ba ki pai ba ki nyau yaki ki bro ki bam dan satya ya kanong rem ka baskem lane kala bandai kajing ya ki bro ya kanega parti ha ki ba bun rukom kumta ngi sautho wala dangi persang ban syem na lade marwe ya karai ban yo ba ka biang kata karai kapala syem na lade Henry haki kampai ba kalong ka bae bangile kumta namar upai ba don kabor ban kentiu ne penhiar lada kilamon